Assalamu alaikum hormatly jamaat. 2 afgan koçkor satılат. Оң жақтағысы қозы тишин жаңы бұзып атат, 2 тишке өтүп атат. Ал эми сол жақтағы қызыл разрезе до конца 4 тиштен 6 тишке өтүп атат. Мыкты козуларды берди. Жүнү таза, куйругу ачык. Тумшук гарбаноз. Бүгүнкү күндө арашан требует этип аткан түз туугандар, жагы ак. Өтө келишкен чырайлуу кочкор. Baası 80 bin. Narkı kozunuklu 65 bin tonlar. Bunun da bir razrezi var. Kozu küçtü kozu tumşuk murda kulak. Araşandın çıraylılığı cünü menen tumşuğunda toğanlar. Üç şahın tartmanımış ya. Murda öte küçtü toğanlar. Şu kozuda. Görüңүздөр. Баларын айттык. Жайгашкан жери Карагулжа району, Доставка бардык багыттарга уюштурулат.